Sanibonani. Siyanemukela kuyona ke channel yenu enginqa phambili. New Flick. Ila khona sizama ngawo wonke amandla ukuthi silethe ulwazi. Kodwa ukuze sikwazi ukufinyelela ekutheni sikwazi ukulethela lonke ulwazi oludingayo. Okwakho ukuthi usubscribe yona i-channel. Utshela abanye abantu basubscribe kuyikhulu i-channel, imikhulu i-channel kukhulu ulwazi. Kukhulu ukuthi ikwazi ukufinyelela kuwena. So ongasenzela kona umnikelo ongakwazi ukuthi ukhiphe ukuthi usubscribe, ucommente, ubuze imibuzo, ulike la video, ushare ama video nakwabanye abantu. Namhlanje dokotela ngifuna sikhulume indaba emfushane yamaphupho. Kodwa ke mbukeli, la sikhona sika dokotela, sisePitretifu, sisemkhondo, sisempumalanga, the place of the rising sun. La sikhona kwa dokotela uDlamini, Mlondi. Dokotela siyakubingelela, siyakumukela. Ngibonga kakhulu umsakazi kubukela ehlelweni. Sikhulume la ngabantu abaphupha inhlabathi ebomvu. Uma ngenze kuphuphe inhlabathi ebomvu, ngenze kubona inhlabathi ebomvu, ngaba isensimini elinyiwe lenhlabathi noma ubona kuyalinywa inhlabathi ebomvu ke. Yayibona kungasho ukuthini? Lokho umsakazi kusuke nje ukhomba ukuthi inhlabathi ebomvu ukhomba isifo. Sifo kunesifo lesifuna ukuvela ekhaya nokuthi mhlawumbe uphupha leyo nhlabathi mhlawumbe ngathi belunge mhlawumbe igandaganda uyabona ngenze khona uzoshona khona uzolimala ekhaya usokhomba ukuthi nje kunesifo lesikhona. Kanti ke uma ngenze umuntu ephuphe lila kabuhlungu kabi ekhala kalusizi ephusheni mangabe akhala umsakazi sokuyinjabulo leyo. Unokujabula lokuzayo impela uzawufika jabula impela. Futhi akalindele indaba ezinhle. Akalindele indaba ezinhle nje impela kukhona into leza uvuleka lenhle. Kusho ukuthi kumaphupho akhe khona engasho sifezeke. Wow futhi ke athi umuntu la mina ngophupha ke umshado. Umshado kubuye phinde kube sifo leso. Sifo into engathandekileyo. Umshado awuthandeki. Ufana nokuphupha bayeni nje. Akusinto lo ngathi leyo ungabuye ujabulele. Wona ke umuntu phela umuntu uyathanda amagcubu empahla ezimhlophe athi hayi usho yonke into ihamba ngale. Akusika kanjalo. Okay, ungenze uphupha umshado useshilo dokotela. Uphawu lwesifo. Uphawu. It's a symbol. Yibika elisho ukuthi ngenze kuzoshonwa ekhaya noma ehlotsheni. Uma ngenze umuntu ephuphele la ebona mhlawumbe ingcanga izinja ziyamjabulela simlikisela umsila mangabe izinja zihlukene noma ke zimluma izinja zihlukene kaningi umsakazi mangabe zimluma ukuthi bayagadla bamuke kabi impela bamuke igadla bakubi kodwa maze imjabulela khomba ukuthini ujabula sesibuye sithi mhlawumbe ngapha emaXhoseni izinja bayimukela njengeyihlwele bathi madlozi uyabona kuthiwa idlozi noma ngabe mhlawumbe uzophupha mhlawumbe inje uthi uphupha wakubo kodwa ke kushana lokulu wakubo umphupha kanje mangabe amphupha abathi uyambiza mhlawumbe njengenje yakho kuthiwa ibiza ukuthi ayibuye ingene endlini incaba longena nje kodwa ikhomba ukuthi ledlozi baliguqulile akusasilona idlozi lelo kodwa sekukhona ini lokuthiwa khona izilwane phakathi kodwa mangazoyibiza njengenje yakho ibuye ingene phakathi ebaleni kodwa amadlozi akhe anaye uthi makashothi makaphahla ayakhona lokuthi amlalele. Kanti futhi to add on that ukuthi mhlawumbe uma kungenzeka uphuphe inja isimabu nje isincane mhlawumbe uyahla umudla siyakhonkotha sifuna lokudla lapho kungasho ukuthi kunomuntu omjwayele ofuna ishare into enonaso kungenzeka kunezinto mhlawumbe unemali kuzoba nomuntu ozovela afuna imali la kuwe ayifune ngenkani ayiboleke uma kuyile nje lokhu iyakhonkotha nje ubathe izithulu ngayipha lokudla usho ukuthi lo muntu uyoza kuyeke ukukubelesela ungamnika lento ayifunayo ucedile nje msakazi uma umuntu ephupha mhlawumbe amanzi ephupha bona amanzi aclean amanzi ahlanzekile ngasho ukuthini uphupha amanzi aclean kukabili ke nakhona ngisho ukuthi kungaba inhlambululo uthi nje ufuna inhlambulo mhlambe ekhaya mhlambe uqolo futhi mhlambe bafuna bathelana umlotha uyaboba abaculelane mhlambe kube khona mhlambe abaphikisana khona ngeenkulumo abantu abadala uyabo sokufuna manje benzeni babuyisane kanti futhi angaphinde asho inhlanhla futhi into zakho ziyakhanya zihlanzekile
ukuclean ngani makadungekile inkinga lapho yonke into iyabheda akukho nako ngilapho lo ngabuye kuqonda kanti futhi angabi amanzi abuye abe nawu uphawu lwesiphiwo mhlawumbe ukuthi umuntu onesithunywa umuntu onesiphiwo sedlozi elithile mhlawumbe uma ubona amanzi futhi aphinda kupha kakhulu amanzi emfula kahle amanzi sawahlaziya kuze khona ilanga ngoba manje uphinde futhi mangabe umunye okhona ukhulele uphinde futhi akhupha amanzi naye isiningi maningi kakhulu amanzi abuya asebenze khona. Siyabonga ngenza ukuthi lokho besithi nje sikucacise la ngamaphupho dokotela abantu abakubambe inombolo kunene inamba ngitholakala kuyo ke ithi 082 besithi 50 besithi 17 iphinde ithi 50 besithi 6 egcineni wezinye ke zizawuvela ngaphansi escreenini. Siyabonga inganza kwethu ngakhohla ukusilandela nilandele udokotela futhi la ukwazi ukuthi nivakashe ePitrate ifuna izothola ukusizakala ngamakhambi esintu noma ngeyiluleke ezithile niyazi nani kanje ukuthi umuntu ngakwathi eniluleka kunandaba ukuthi overseas ke noma kuse Cape Town eKapa lodumo noma useDurban eDubane uyakwazi ukuthi ungafika la kuyena noma akuposele izinto ziyaposeka izinto ufuna izinto ezize uyaposa angakuposela lapha eGauteng muse eGauteng uzokwazi ukuposela izinto zakho ufika iphasela bese uya confirm ukuthi ufikile iphasela usebenzile yasebenza America yafika yonke indawo akukho lo ngafiki khona uyakhona nje yonke indawo lofuna khona imichireni yala khaya uzafika uthole. Siyabonga.